अभी से कोई विलेज काउंसिल नहीं है अभी। हम बोला गोमबोरा शिलोंग में मेघालय में दखर नहीं होता है यार, नॉन ट्राइबल नहीं होता है, ठीक है। का जिंगलांग के शिलोंग मौप्रम हग जिंगलांग बलालोंग हग फ्रा तारीख नाइलार आजार साव कलाराय बंथाव एक जॉइंट एक्शन कमिटी बनते लकाम एक kamsnio bat khamtam एक जिंगवान रुंग बे आन की ब्रियो नबार हग जिंगलांग हयिंग दरबार नों सोफो अप मौप्रम लैशिमंता का दरबार शिलोंग मौबा का दरबार शिलोंग नों सोफो bat ke FKGGP मौप्रम सर्कल लराय बंथाव एक जॉइंट एक्शन कमिटी bat layawer एक KSU मौप्रम सर्कल बने दनलांग हगने का कमिटी खनांग बनला बनवात एक बावन रुंग बे आन नबार जिला halor kanim da kasni khatnyo tarik nailar ajar kusaw la penlong ye jing khandra bala la bun kimdon ki kot kisla kum ka epic sernot henry kidon ki bashuyo NOC ne residential certificate da ki bashule arang ba shnong ki bom ithu da manu menuru ka JAC kala yo badru ikinong di bat nong di drop laong uba Johnny Karmolong urang ba shnong nong sopho apo mapram bat uba hardi renta thiang u secretary आपको दिया ड्रग्स कौन है? कौन कहाँ में? पंजाबी लाइन। पंजाबी लाइन। नाम क्या है? नाम क्या है? किसका? हाँ? राजू। राजू। आपको दिया ड्रग्स कौन है? वो पंजाबी लाइन का राजू देता है हमको, हम करते हैं। राजू का? राजू उसका नंबर है? हाँ, कैसे मिला उसको? हाँ, हम लोग उधर में पहला लेने जाता था, फिर हमको बोला बिक्री करके, हम बिक्री कर देते हैं। कितना मिला एक का? एक तो 500। 500। अब कितना मिला कमीशन? हाँ, हम कमीशन नहीं मिलता, हम लोग खाने का देता है। हाँ? हम लोग खाने का देता है, बिक्री कर देते ना, खाने का देता है। अब कितना खाता अभी? हाँ? अब कितना खाता? दिन में 2 टाइम। 2 टाइम। अब आपको भी? हमें 2 टाइम ही आता है। हाँ? दिन में 2 ठो लेके थोड़ा करके चलाते हैं। ठीक है। आपका गांव कहाँ से? हम लोग बिहार से। बिहार से। आपको भी बिहार? मेरा भाई। आपका भाई? माई बाप कहाँ? हाँ? 12 बड़ा पत्थर मौबा। नाम क्या नाम आपका? मेरा सोनोज। हाँ? सोनोज। और आपका माई? माई का नाम? कहाँ बैठा मौबा कहाँ में? इधर शिव मंदिर है ना, वो शिव मंदिर। शिव मंदिर। जोर से बोल, जोर से बोल, आवाज नहीं है। बोल यार, जल्दी बोल। राजीव फिर देख, फिर अभी देख। ओ नहीं बताइए। हाय जोर से बोलना। कौन बिक्री करता है? बोलना भाई। अरे तो बोलो, सामने बोलो। आगे में देख। नाम निकालो। तुम हल्ला मत कर, हाय बात मत कर। चुप। नाम लिया पहला, वो नाम बता। रिकॉर्डिंग है, फिर किस सुनने मांगता है? बोल 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 बोला जब बेचने का शर्म नहीं तो बोलने का क्या शर्म? हाय हाय ओए बोल नाम बोल अभी। बोल। क्या नाम? तो जोर से बोल। क्या भाई? Kataruli asa mana siwan. Rakyat kali semi te gede arno. Ini kan kita siapa dia? Oh kan dia kan udah Mar kila de nong seneng sini nang am dan baca kiai kan wan raso. Ini yang ini lagi cakap madu mentah kulit dan hadir baik. Ba hidden kita ki self style headman. But ya form ya gini ka apa orang society ki register bagi ong ba kita ki lower Paltan Bajar village council. Tengam tep mano ba itho igini. Kumbangi tep mangi kane ka lower Paltan Bajar. Kadai mensua kane ka kahap apa ka jimpek jo kadar barsnang dungi. Mensua kadang dei ka nong sopo, kadang dei ka nong sopo cantonment area. Tengah kerpang bat kipai ba stay ki bas mentape. Su ai ta kami saan ni. Kum gini beliau. Iya sundur kan ini minta perbangi ya. Iya. Sendrama. Certified.
brio uyo kene sertifikat arja khatsa te but uyo sertifikat udang ipek ru te fisutu muta te mono certify but uni brio ubakam headman ile de but uska 3 lower Paltan Bazar but headman Paltan Bazar mono recognize ni kumno ki itho but mono ba itho igini ha kumno udah haru le long rong ba asnam hangni de kata ka jikli ba ni kong but mono ba recognize igini kata ru happa unta but nakapor ni ngiyo ki evidence ngiyo lo ngiyo kem ni kem mi ki brak padla umdai no benta ngiyo kra asnam kadai nadu arja hatsan ngiyo kem mi gani ga aisha hatung gani ka pahari ka kies kadang ya ni nakapor ni pasakut kani pada kadang ya kadang kiyo kadang ya crunch tu ka mentasi kadai ga model bagi ya kumga le pilai semua bagi dan joint action committee bagi le kendra ikini gi barjala ibang dan khatsa engi dan iyo information ni le ya kata ni lak mana gini ban ngai i bat ngatek pelan ya kata ru utu bo bakem bagi yo kem red handed ru budi ucak kem tamba ke bakan salom ngimte te kani kalong nabas moksi pada mentang ni yo kem gini kini kita pedla do grup sendang ni phone hatanan ngadam de recording tu na phone aja lupa outpost ajan dan si kentatam kidan lang gini member jaga ki sen bahalang kidan lagi terbasnam kidan pro arlia ki asoi si kentatam mundan pada bat nakapor ngilaju lek kerpat yakat badan hagi he kulit ba ka jalupra outpost ki duna force pentet lang umdai tang mangi kesnam kadal basnam moba kadal basnam nang jongi ganam so oper mopram nakapor ki pentet tambah bafini asal mentang ka so sen aiman ngan ong kumnushu ka kara ada ka brio ka ong ham akela hai ka kadan marwai ha kanak kanwan kumnu berkat tidak kalong unta hei kadan ka ha ka security jogi bajbak mana bapai kalau law and order ha ti takada ni na ka syam kumbala ada ong rong asdong ka moba banang ni skmat bawa ju mut ba bangin recognize gini ki lower Bazar kini ki self style headman mono pada benpai gini te goba kita kini banya kya ma bat nang ni skmat kani ka cantonment area kani bagi khot ka lower Bazar ni bendu pendam ngadu mata si ngem recognize bat ki recognize kin pen i ikot islam bat ni kasnam kumba kalong mensa ngadu mensa pordom long asnam ba makro ba ko ai ga boleh lajan lalong romba asnam kumsal hausnam katu ka cantonment area ka ha sangi kadai ne am no sasnam te kumdo kia form ya kata ka lower Bazar do da har romba asnam tu ai ka slayen do u certify no hi kata waswa mulungo but manu recognize kidi ben kitya di concern authority kidi ben pek hai kata ni na kasno na kapo sa kapo ni kasno kat bangila ile but nang ni skmat ngin daya presyo di Pantan di Bakter bagi budaya ban recognize na ban ibu ikapat gini gibriu urang basnong ngak kini ki aror bar udon ki 4 jam kirang basnong ngidang don bagi ni gibriu kin hap sim be kapat no urang basnong kumbala ong isketri yung kadar basnong nong sopo manu pun kubor gini gibriu ki kita gibriu kepada nalendat ninumpa amin kira ni kita bajrong andai isu kani ko kubor ke basai saka sarkar bagi department baper abi dewi gini ki council ni gini self style department nangi sakmat kim dei ban pediang ada kadang pediang bang idang yo kum gini complain ni la naga dorbar ni able ki banta ke bangi dei ban le namar gani ke jingkiu gini ki brio ke jingkiu ka jingket ho apa chingi ki ar dorbar badai ni ki ba ai kot ai slag ba rum snong ba le ni kum tai rei hadi ni gini ki dan ki wei ki brio ki bale ni kam rei ki jingket ho apa sipo gini ki ar dorbar de kani ki kubor sipo gini ki department ba fair Marang ni sakmat kim dei da kumnur ban pediang ini ki brio ki bakam li self style department ban ong ba kin ai ka kot asla ban ka kubur si kiru ki ba issue ini certificate ki bakam li self style department kini ki ardor bar ni sakmat ngin le ar bating e kiru mengin umi re kumtu apa mau ba misal ki don
ngila kendu pendam bat Kim Don Shu mentang don betang ngihi kador basnong moba Kim Don Shu ini ki self style admin ki council li di kami sakmat atrai ga nong sopo ru ni ki aror ba ni teri lang ni bat batek la kami kini sini baro nong sopo program ya kene ga step atrai plus media Jingwan dengan jinglan lang dunia mentasi akan ia ke hall, jinglan lang seng sama sengket hai, terus nang angkat terus nang dengan mawa, sengket biji yang mau circle, pakai kesi. Ya kan ia suara begin penong begini juga, nilai songsa praktek, nong ni punai, panggil kerja, panggil kerja, panggil apa ini. Illegal migrant ginamon katak ibadla gomdak ikut Islam ya hajingla jenda itu ya hajingnya jingnya sura berarti gilap bahwa kita di nang deh bang ya ikut Islam hadian itu ya ayat jaka dan makap kesini ada kantor area angkor gilap pak dan di katakan ini kena ada musneng jodoh blok sebenarnya kita kali ini konten ini apa lagi ngalap kemudian orangnya punya datang ke janmanan macam sekolah bakal pasal mana ngalap apa yang kau ngalap bila di bahasa nasional ini tengok aja ngalap dulu ngalap dulu lawan lang ini bahaya macam ni tinggal hari kita ibadah berjualan support mari kali kam nak usahanya kiai nak kalian kesenang kalian kan asaki kormi okam ini lekat di beliau kan mulai kesukutan itu yang sudah bisa disebut mengkapor samon kampung kita ini kan ini kan jumlah kan ini nomor drop semuanya apa lewat kena belum bayar sedangkan kena barang deh kan deh berangkat sahur senang ayo lanjut pagi ini kita society oleh ulang salang yang senang kita boleh Present dengan KHP maupun Circle hadir bangila isong meeting agak padre ng tahunay agak bangila form lu agak joint action committee apreng kador barsnong mauba kador barsnong permau perang nong sopo berkunju berka kasih student union maupun Circle ngashim ikarai ba kabamenta kasih kebalong khatnya utrik bakandan kejik henra ha kabaydai ba kejingwan buhajdong jongki nongway nong a kebangi jiyo kubor malakapor bagiwan dagi sumo masaw sang sumo man kastem di kum shibenta banyada manpet ngor ya kakya kason yang kasunong katao hamtam hagi digi arli dorbar ni kum nakaliang kaseng ke FKHP ber PSU kebadan kecikitli nama tak im nang salang kumta ni ilaay ketika man ketika dia ngejongi digi arli dorbar tang bangila berkersyanya ki berpengor yang ini kecing ke bagi kenduk malakapor hadir kecing kendra mana mesti naru ndru beje ibu puan mesti namar ni sutu syai bagi delit meski na janmin minum la mani kenduk ini kibreu mari kilabi halagi kam dicam kila elektrik kita nang takadaw ibu puan mesti nang bangila mani kenduk iki marhamat di mana mesti hadir bangilayo bandit kendra iki nilala pun bah ikut isla kimdei gimana po megaliahi kimdan hiru ya ka police verification kimdan ubri pada bihar apo arbanai lawan saksni layo kami jam latai lakta lasong asa tiga beso lingo kalong bakumno uyo ya ka essential certificate bakumno ula banyok iping kata kaba ngi kum kinosong snong niso ngi kwa berkeli napo ka district administrative ba kumno ki issue ya ki voters ID card claim the verify shra na ki arli to ba tina kata kadaw ngi nakaliya kaseng ni mansi banshim hi ya ka ai hala jog kti bangini khandra bangini pet
Penjungo yang kita kejing jo kini ki arli ki dorbar. Anda apa dengan jo kejing kanra kita dan rut ki bakam try ki cakap. Wala kadi ki cakap apa konten good. Kita rut ki ba wan ra ki briu wan menteri kam tri jam sini ke thai ki jungi. Tham ki jingdan ke selaka bagian. Dengan scam ba nakaliang ka DC nakaliang konten good bakin chimkian hakabidei bakin kam namangi ngisay show meeting biang nakaliang ka joint action committee ngin sa ibu katarit bangin show meeting katang bangila bangin kendu ya ka DC ani ya ka containment good bangin penpan ki chicken shy ki halo ka jing dan jugini di brim iba ngumitu ithau su icaka dan bi sakiru ikidur kitar lingba ka jing ringdur insalat ikiyeng bagumnu gumuda ro kalap ai permission ikiyeng ba ngumitu ithau su tindak kata-kata bangin scam bagi jingtri citam jadi ni arli ki dorbar kat bani giseng ngin om song thai ba ngin om song kliti ngin ayat tri saprang nang disikmat kubis bun nakaliang kaki siung hospital wujud sesama pak di ningkong sap ayu play bagaimana bisa mendak program kembali long meeting yang di sini akan jalan ki dorbar senang masuk dorbar senang mbak apa yang ayo berkentang bun ki mender di bamtang ke stag bagian kiba suan man buhai senang hari senang jingi bagda su penghar senang bagda su pengunang senang jingi bak tunjuk abai di bakani gajing kena ini mender ilayo urban kam yakini nang drugs bak tunjuk dealers kani ga ek ba ni nak yang ka senang nakanya kaseng bagna ador ba ni lai threi ban kumno bente la kam ban penja yakini jung di drugs ri kan senang de sai sendu kaniga message kalian sabaro ki yung kaniga Miguel department bape yung drop say kalong ke bala i sekai ban sanmat benpet nantang wat ki mi ki man jungi bayang ti ti konten ban nu chu along ka ba ma ba sekai ki de ha ba ni hajin dalang jung kasang ban jinam ki adarbar ni ko mante la kam ba ko bangin rat dingkhong nadu na tendai kenapa kini ke iro kan jasu senang jungi de tang tang ti ni ko sibon mas pangkuri